Mila esker, legebiltzarburua. Eguerdion guztioi. Hasteko, ongi etorria eman nahi diet gaurko eztabaida etorri diren gonbidatuei. Ongi etorria eman nahi diet eta eskerrak ere bai. Azken finean, gaur eztabaidatzen ari garen proposamena zuen proposamena da. Zuek bultzatu duzue. Eta gure egin dugu bat gatozelako martxoaren 3ko sarrazkiaren egia, justizia eta erreparazioa emateko beharrarekin. Martxoaren 3ko sarrazkiaren memoriak bizirik dirau zuen lanari esker. Así que os damos las gracias por el trabajo arduo e incansable que habéis venido haciendo durante estos 50 años y por la campaña que habéis puesto en marcha en este aniversario, junto con San Fermín el 78, para exigir respuestas al Estado en términos del derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron la represión. Se trata, en definitiva, de lograr algo que llevamos 50 años esperando. Estatuak behingoz publikoki aitortzea krimen horietan duen erantzukizun nagusia eta zuzena. Eta helburua da, halaber, Euskal Erakundeek kanpaina hori babestea. Gasteizko udalak eman zion jada babesa proposamenari. Eta gaur, legebiltzarrak bere iritzia emateko aukera du. Beraz, taldeei dei egiten diet legez besteko proposamen hau babes dezate. Izan ere, sumarrekeatea EH Bilduk ekarri dugu, baina berriro diot ez da gurea, edo behintzat ez da gurea bakarrik, martxoaren 3ko elkartarena eta 78ko San Ferminak elkartarena da. Han pasado 50 años desde la masacre del 3 de marzo. Pero hoy todavía el Estado no ha reconocido su responsabilidad al respecto. 50 años de la paliza más grande de la historia. Así lo definieron en esos momentos miembros de la Policía Armada, quienes también definían los sucesos como masacre. Eso es lo que fue. Eso es lo que queremos que se reconozca y para lo que exigimos verdad, justicia y reparación. Gasteizen, jende guztia gogoratzen du non zegoen egun hartan. Gogoratzen du zer gertatu zen, gogoratzen ditu ordu kritiko hoiek. Geroago iritsi garenok hiri honen historia bere biziko garrantzia duen data dela ikasi dugu. Egun simboliko horrek harrotasuna eta mina ekartzen dizkigu. Hilketen mina, bidegabekeriaren mina, errekonozimendu ezaren mina. Barkamena eskatu ez izanak min ematen digu. Baina era berean, egun horrek harrotasuna ekartzen digu. Hiri hau borrokaren eredu izan zelako. Agerian geratu zelako, hemen herri duina dagoela. Erregimena kolokan jartzeko gaitasuna izan zuen langileen borroka antolatu zela. Trantsizioaren pitzadura guztiak agerian utzi zituena. Gaur egun, oraindik indarreak dauden pitzadurak. Arro gaude, hiri honen iragana oinarrizko eskubideen defentsarekin, justizia sozialaren defentsarekin eta langileen defentsarekin zeharkatzen delako. Arro gaude, borroka horretatik asko ikasi dugulako, eta horrek ondorengo borroka asko elikatu dituelako. Nos enorgullece porque por muchos que algunos lo hayan intentado, esta ciudad mantiene viva la llama de la lucha por la justicia social y mantiene viva la memoria de quienes fueron asesinados en sus calles. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Perea. Y dentro de esta campaña en la que se está pidiendo al Estado que reconozca públicamente su responsabilidad, reivindicamos también la memoria de aquellos que fueron asesinados en Tarragona, en Basauri, en San Fermines o en Donosti. Me refiero a Juan Gabriel Rodrigo, Vicente Antón Ferrero, Germán Rodríguez y Joseba Barenderan. Hoiei guztiei estatuko aparatuek bizitza kendu zieten, baina askoz gehiago izan ziren erasotuak. Horren guztiaren erantzulea estatua da. Eta zigorgabetasun horri ezin zaio eutzi. Estatuak bere erantzukizun zuzena aitortu behar du. Eta izan, baitugu norabide horretan jarraitu beharreko adibideak.
2010an David Cameron, Erresuma Batuko orduko lehen ministroak, aitortu zuen Britainiar indar armatuak izan zirela Bloody Sundayko biktima zibilak sarraskitzearen erantzuleak. Iazko azaroan, Steinmeier Alemaniako presidentea Gernikara etorri zen, eta bere herrialdearen erantzukizun historikoa aitortu zuen 37ko bonbardaketan. Haiek egin badute, ulertezina da Espainiako estatuak ez egitea. Horregatik, legez besteko proposamen honen bidez, Espainiako estatuak adibide horiek jarraitzea eskatzen dugu. Eta 76ko martxoaren 3an Gasteizen, eta 78ko Sanfermietan egindako krimenetan estatuak bere erantzukizun nagusi eta zuzena onartzea. Mediante esta propuesta pedimos acabar con la impunidad y reconocer la estrategia represiva y la violencia ejercida por el Estado. Recientemente, el Gobierno español ha anunciado que quiere saldar una deuda histórica con la desclasificación de los papeles del 23F. Y nos parece que son pasos positivos, pero le queremos recordar que aquí hay otra deuda histórica que atender. En Euskal Herria hay una herida abierta que reivindica verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas de la violencia de Estado. Pedimos que se atienda esta deuda histórica, que se reconozca la impunidad con la que ha actuado el Estado, que reconozca la responsabilidad directa del Estado, que se desclasifiquen también los papeles del 3 de marzo. La Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron la represión. Pedimos que lo hagan efectivo, que se materialice esa verdad, justicia y reparación que las calles de Gasteiz llevan 50 años reclamando. Fraga Iribarnek, sarraski horren arduradun handienetako batek, Gasteiz lezio bat izatea nahi zuen. 50 urte geroago, harrotasunez esan dezakegu ikasgaia bestelakoa izan dela. Hemen, badago herri bat memoria historikoaren erantzukizunaren mailan egon dena. Aquí hay un pueblo que ha estado a la altura de la responsabilidad de la memoria histórica, que ha seguido defendiendo los valores que alimentaron esa lucha. Prueba de ello es que en los próximos días tendremos una convocatoria de huelga general y aprovechamos para hacer un llamamiento para secundar esta huelga, para llenar las calles el próximo 17, para que a todos los seguidores de Fraga les quede claro que la calle, lejos de ser suya, es de todas aquellas personas que, como en marzo del 76, salieron y siguen saliendo a la calle para reclamar derechos básicos, salarios dignos y para parar el fascismo. Gaur egun, langileen borroka berdina izaten jarraitzen du. Gaur egun, eskuin muturrak aurrera egiten duen, iraganeko monstruaren intzaia ikusten dugun, eta eskubideak murriztu nahi diren testinguru ez einurrun batean, martxoaren 3ko borrokaren espirituak indarrean jarraitzen du. 50 urte geroago, justizia soziala eskatzen jarraitzen dugu. Gure memoriak bizirik iraun bitartean zauritik jaioko dira amets berriak, barkatu. Alaz esaten du urteurrenerako egin den abestiak. Eta alaze da, eta guk amets berri hoietan zentratu nahi dugu. Zentratu nahi dugu memorian. Eta horretarako ezinbestekoa da estatuaren aitortza. Eta amaitzeko, esan nahi dut, saiatu garela, erdibidekoa adosten azkenengo minutura arte. Eta gure linea gorria bakarra izan da estatuaren erantzukizuna onartzea. Baina batzuk ez dute hori onartu, eta haiek azaldu beharko dute zergatik. PNVk bere zuzenketan erantzukizuna aipatzen zuen. PNVk senatuan erantzukizuna aipatu du. Gasteizko udalean babesa eman zion proposamen honi. Eta ez da ulertzen zergatik orain ez du egiten gauza bera. Mila esker. Eskerrik asko Villalba anderea. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz, Euskal Sozialista, Gallastegi anderea, zurea da hitza.